Hai para mentan pen EP kini jumpa makaba ngakhlek hi dan sekitu para norep iba tulis sekhang bade jumpam batai sa EP bagi jumpam hi para fam dengan isnah hi jumpam pilah i hene hamni jumpam kila download di kau ruhadam famil bakiwe deh mentan PEP perkom bam ki jenggi ya uni jubam bangi lehi kami ada skewan dohir kombam kami ada ske kami sebut sekannya ya berat itu kombam ni kini ki jembam ki bangi sinahi dada ngai tu babam bai redimit kim numbam gumne la ini ka formula ka dan la kajong kerkom khle la kajong ka kondisi ka kum ka jingdan ki romitria đó vậy đây đâu đó đây ha bam dengan penyiasat sekarang di militer bergila banjo karena di sekarang dan ketua ini gila pasang rubun ban kita sendiri kinjo ke nilai atas ini penyiasat sekarang ke ini di militer sebagai penklei itu bang di sini yang jangan pada oke ya black mustat di kau podar wala ya makan aja itu makan Hane penyi rohdam dah. Ni rohdam bak khalek lang baki dai baki komki sana sakhle lang hane. ये क्या है सपोर्ट नहीं सपोर्ट बनी नहीं वाला ये मीडियम भी है हाँ मन उन्हें बनी सपोर्ट उन्हें pada kesenyang dah bahar khle ukam kadot ukam duna khendiat banyo tu uba kamro ja unih dak ngi ai kesenyang long no ba dak ni dak ke pakhana kesenyang ki long kumar bulung tu berit ki kadang yo kesenyang yo kam ai tu le air tu na jam tan pen i tu yo khuli gai khuli खोलिए podar wala ऑर्डर वाला हाँ आइए जल्दी हम चमचान पनी खोली जाओ तो ब्लैक मुस्टार्ड बखत की ini pada black mustard खोली bela dap terlihat ini penjok bela dap terlihat apa ini pilawi ini खुदी का बेसन हां ये खुदी का Jamta dengan pilih piu soya. Jengba mak kerpang na baru di ubanukong di soya. Pilap ni ini. Ini di soya. Ini di mil, soya mil. De kajing piar ni ulang ba uni udan lakpa kajing sema ubi haule uni soya banga puni pimta. Oh, ini pada di kau poset. Ini kau poset. Lah ini. Ini kau poset bila ini ulah ulang bakut buat bah. Ya. Ya kamu pada baai kimrat bun pedang jangi pada tip bahar ya. Kamu kita iban ai kini ke baru. Pilap ni ini. Kene baru gumne kene ngidai ban ai kamlo. Gumne tu babam brio. Dada ai tu babam brio kayo amno kalong kayo skin disease kasneo no ka skin jongki sinyang. Ya
Bentar pada ni biang copot ubah khambha bang ide bang khlek mata ki sniang. Beran di kaya modal wala. Siapa? Copot modal wala kon sai. Mata ni. Ini. Une peni itu copot ubah ban bang ide bang khlek na mata ki sniang. Haba ani ule. Kalau ka biang bah karkom di karkom penkhana jog sniang kidong ubah biang bapura bah. Kira cepot teh benda pen ilis barok depi numlak dan berbun jaj hau cepot. Ka kualiti jong dia tak kedau kan pedi betang yu bodai hi jong bensna ya ki jembam ya ki sniang. Dia granat 4 poi mata ngasa delak poi granat pede ngasa puspat ngarang paul ra granat ru Kumjuru satu kebaidai itu usai mil gon kipara kibewat usai mil keleng selong keleng ka Guwahati phimum yo usai mil kimju kambu ki ni kehidupan ba bu jembam yune usai mil ru ngasu adar kumba saupo sanpau ton nga adar kiunra te lembaga ketek nga ki supply pada institution ni pak. Kani kudam ba stok ikniki jembam. Ni kani balai. Dia pila ni ni kani kudam ba stok iki padam. Dia jung kaju hi Gidan kumba nyau na pra liki kudam ki bastok ikini ki room kira. Uni jembam. Apa farm yang ngatang si sengi umne ro nga hab berat na hab ai bam na idok ha ki jengbi jonga kimbam ro ni. Jong ni jembam. Ni philap ni ngalam sei kapteng. Philap ni hene. Dia ngelak teng ngelai tes teng kisnyang ru jemba kim bam. Dia philap ni ni wis cepot. Ni wei philap ni beli ha pe. Long tu. Kibun hakku laki jong cepot. No cepot iwa nukong ha nomor belai ki pensiang ya kisnyang. Lambau cepot gar kom ke penkhana jong kisnyang ke biang bah. Lada umbiang cepot ke penkhana juki de kalong go ba kamda bah cepot basi nombor filap di ni basi nombor khamrem khandiat ini di basi nombor filap ni itu dia tu te jong mesti Kidan pun jaj near the way he pada the way he jaj quality jong near long khambiang hi pilap ni hele kemudian kong cepot ni de bah bangin tip dia cepot ye dan tu katakan ni komen ki ong cepot seki yo kemba live pra ka jo Đây giống cepot hi đây bek 60 kilo philap ni ne 60 kilo dan kan jengkia haka simuna neu cepot te neu black mustard neu untuk kuli bang ni itu dan 10 kilo neu soya mil dakumlo dan 10 kilo neu video ni kau persen pada upai 10 kilo akasimuna dia ni soya mil poisi 10 kilo dia ni ucapat pada poisi 10 kilo
Ini kita jaga terlihat mungkin lagi jembam. Filap ini. Ini dari Urung Adam bah. Tinggi. Yang jelas tiap terlihat ini pada. Filap ini saya kasihan kalau terlihat ini Urung Adam. Masuk ke sini. Ini kita stop. Maka kita berlihat jembam. Di sini Urung Adam berada terlihat. Ini ulang umne tahu Urung cuma ulang tu Urung dia beladap lihat ini pada di tu copot kipun jat ha lagi ini ru du copot di saple ya ki sia kemudian lah kedok-kedok lagi. Ini di rice bran, skop kau ini làm gì nè, ini di skop kau, ini lega mama, ini skop kau, ini pada perkuar ngayo itu, bani kumde, bunsian sejauh obat itu tuba kamro, skop kau. Ya. Ini kan apa? Ini perang kakek.